ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯜꯂꯣꯟꯂꯣꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ ꯃꯔꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯁꯦꯇꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ मैम खुरमजरी नॉर्थ विंडो टीवी ना छंदोक सबा नुमिदांग मणिपुर पाव मियंग ट्राइबल बग सिंबु थोक्सो मंगांग साना ताराम नोक्सरी हौजिक पाव मसा खाइना पिजरी इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट तकी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना तोंगान बा लोना थिंख्रबा लालोलोप सिंगी केदर मरी फारे हारी लोना थिंख्रबा लालोलोप कंगलिपा कम्युनिस्ट पार्टी पीडब्ल्यूजी की केदर अमा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लेरोंगथेल पित्रा दगी फाबा ngamkhre फारबा केदर अदु एलांगबम साइलेस सिंह सही कुनमाफनी हारी मियोय अदुदगी .32 पिस्तोल अमदी काप यारिबा मरोम फगत ngamkhre हारी नाकन अमरोमदसु लोना थिंख्रबा लालोलोप कंगलियावल कनबलोफ की केदर अमा खबई सोइदगी फारे हारी मियोय अदु निंगथौजम रोमेन सिंह सही 35 महा मियोय कया ऑर्गेनाइजेशन अदुदा याहुन्नबा चाउना थौदांग लौबा मियोयनी हारी लोना थिंख्रबा लालोलोप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट पांबई की केदर अमसु खुंबोंदगी फारे हारी मियोय अदु ओइनाम रोशन सिंह सही 19 हारी मियोय अदुना NIS 37 खुंबोंग बाजारदा लाकपत ट्रक सिंगदगी सेनकाई चथबदा सेनबनी हारी लोनना लोना थिंख्रबा लालोलो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की केदर अमा वांगजिंग सोरखाइबम बलयक थौबाल डिस्ट्रिक्ट की फारे हारी फारबा मियोय अदु हैक्रुजम उमाकांत सिंह सही 13 नि हारी सिक्योरिटी फोर्स सिंह थीब हुंबगी थबक चथबदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की कुंबी सेतुपुर दगी खुलाई कया फगत ngamkhre हारी थीब हुंबगी थबक चथबदा फगत ngamkhraba खुलाई सिंह अदुदी SMG कार्बाइन अमा MT मैगजीन अमा CMG अमा DBBL गन अमा 9mm पिस्तौल अमा 9mm एनिमेशन लाइव राउंड कुन पैक एक्सप्लोसिव मंगा टीयर स्मोक सेल सोप नोस अमा स्टन सेल अमा टीयर स्मोक सेल अमा BP हेलमेट मंगा BP जैकेट अमा BP प्लेट मरी नि मिटै इरोल एक लोइना सिलोन अपुनबलोप असम मिलान गे लमजिंग मखादा ngasi मिलान गुवाहाटी यूनिट सेमख्रे ngasi केग्रनागर राधाकृष्ण मांडोपता युमनाम थंबालना प्रेसिडेंट ओइदुना फमखिबा मिफम अदुदा मिलान गुवाहाटी ना यूनिट की प्रेसिडेंट ओइना डॉक्टर मैतानजम गोपाल सिंह वाइस प्रेसिडेंट nganगोम प्रबाल सिंह जनरल सेक्रेटरी कराम पुंसी सिंह असिस्टेंट सेक्रेटरी N रंजित सिंह होनररी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी nganगोम दीपक सिंह एग्जीक्यूटिव मेंबर ओइना N नंदमोहन सिंह केट्रिमयम सिंहजीत मुदुम बीरमणि डॉक्टर दोलेन सिंह CS मंगलेम सिंह S संजीव सिंह सुरजित शर्मा KS राजीव सिंह लाइसम ज्ञानेंद्र एडवाइजर ओइना युमनाम थंबाल सिंह विद्रोम प्रेम कुमार कैसाम बनबासी सिंह काब्राबम तोम्बा सिंह खाइदेम बिमोल सिंह कैप्टन हिजम जोइमनी सिंह नावरोम अमुयाइम सिंह बो ngasi मिफमना अमतोइना मेंबर ओइना खनकी मखाताना मिनाल असम की लमजिंग मखादा जुन थादगी गुवाहाटी की अकोइबदा चोइना तारेबा मैतै सिंगदा मितै मेक तंबीबा हौगतनबा हाइनसु ngasiगी मिफमना खनकी TG हायर सेकेंडरी स्कूल दा क्लास 11 साइंस आर्ट्स
अमसुंग कमर्सता मिंग सन्नबा इंट्रांस टेस्ट याउनबगिदमक ऑनलाइन दा रजिस्ट्रेशन तौखिबा महिरोय सिंगी एमिट कार्ड सिंग ऑनलाइन दा डाउनलोड तौबगी महुत्ता हयेंग मे गी तांग 19 2025 गी अयुक पुंग 10 ताबा मतमदगी स्कूल दगी लौरबा यागनी हाइना प्रिंसिपल थादोरकपा चेरोल अमदा खंगलकली एमिट कार्ड लौबा लाखो मतमदा कैंडिडेट सिंगना मसा मसागी सेट पुरकदमनी लोइनना इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन स्पोर्ट पर्सन अमसुंग पीपल विथ डिसेबिलिटीज सिंगना मरी लेनबा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नत्रगा सर्टिफिकेट सिंग पुरकदमनी हाइना चेरोल असिदा प्रिंसिपल ना मखा तारे मणिपुर दा खुंदारेबा इस्लाम लाइनिंग चटपा मिटई पांगल मुस्लिम सिंगना सही असिगी हस खोंसत्ता सरुक यारिबा सिंग द मणिपुर मिटई पांगल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन MMWO गी माइकैदगी याइफा पाउजेल पिरकली अल्लाहना याबिनबगिदमक नुंसिबिनबगिदमक हौखिबा पुंसिदा तौखिबा फत्तबा पाप कोपिनबा हाइजन ओनजबा खोंसत अदुबो अल्लाहना याबा हस ओहेनसनु अमदी मणिपुर दा इंग तप्पा पुरकपो ओइरसनु हाइना MMWO गी सेक्रेटरी जनरल फिरोज खान संगोम सुंगबम न थादोरप चेरोल असिना मखा तारे हियांगथांग फुटबॉल ग्राउंड मनाक्ता लैबा हियांगथांग कम्युनिटी हॉल ngasi मेरिट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी फॉर लिफ्टिंग एंड विनिंग गी ट्रॉफी थौरम पांगथोखरे थौरम अदुसु हौखिबा 2024 गी गवादा पांगथोखिबा इंडोर फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप पंजाब ता पांगथोखिबा सेकेंड नेशनल ओशन स्पोर्ट गेम्स फुटबॉल अमसुंग तरा सुबा नेशनल कंपनी स्पोर्ट में 2024 अमदी गुवाहाटी दा पांगथोखिबा फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट पेरा स्पोर्ट में 2024 दा माई पाकलखरबा गोल्ड सिल्वर अमदी ब्रोंज लौरखरबा सानरोय सिंगदा ट्रॉफी अमदी सर्टिफिकेट सिंग कुसिनदुना इकाई खुंगनाबा उठकी माई पाकलखरबा टीम सिंगबु पुंगनिंग थोगटपा लोइनना सानरोय सिंगना हौजिक मायोकनरिबा खुदोंग सादबा अमदी अवाल अपाना पिक थल्लबा फिवम सिंगी मतंगदा टीम मैनेजर किरण यनरेमम अमदी लाइसम देवेन डायरेक्टर जेरिम्सना वारोल कया थमखी लोइनना प्रेसिडेंट मेंबर गी फमफमलांग यंगसिनखिबा मियोय सिंगसु मरुवैबो वारोल कया थमखी अखोगी मरक यावबा एगी नाव बहुदिन सिंग सिंगांग पुन मनते याम सांगे पुरपा मासु कोई एथलेट ने यावी अदु याव मतमदा 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर if I am not mistaken ko sidayista gold ani aduga silver ama adumaina phamga lakibani aduga koi hingang degi naw manosi ham boina ozabire ni bani na katla kanda kala dua pieces mana yausi na auraganda mase moina puthok matamda adumaina medal ani phangki tarjande han degi hauna international level da sanaraga लाखी अदुबो मा मेडल मा फंगा लाखी ngasi sidi yaw be du ko chen keno madula su dumba ama फंगा लागे aduna ekoi da senga haragadi swai dai koi manipur da ekoi da senga thabak torom se tawdi tawdana ming chat pamba media tiger oiba media da dum powering sang ko to ko mayam amusu ekai thingai mayam thok tab nate handaki adugumba para sports mitsida yam nuai ko thudong to angang ani khak koi sumaina participate tawne laki manipur para olympic ki adugi game ta koi keno yaudana knowledge yaudana olympic committee yaudana la ko se kana gumba amana nampu da koi gi organizing committee da direct contact to kanda la akanda madu ada sanagani na koi gi somda selection toroga chatti base sigi knowledge ki wang toro ko gi aina madu saudana angang dugi keno na team manager oina district division oina aina chatpanina matam du yam nuai protest tawi yam thina khanai aduna koina guwahati da tasingna madu press meet tawgani na bok longna tawrar ko dagi handukna rakanda ma sanabadi yawgide angang mami gi panjararoi sanaba yam bataragadi lambi du sumna la aga chatna bataragadi angang ado soidamaki koi badminton masana da goal romba ya ba mai ke talura oi amati koi adu sumba aran hoi ngasi मे की तारीख 19 इराय नुमिता सोरा हाइना मिंथोनबा लाइरिक अमा फोंख्री सतलिबा थागी हौखिबा तारीख 3 लेखिद्रबा ओजा युमखाइबन अब्दुल सतर कुंदाना इबिरंबा सोरा हाइना मिंथोनबा लाइरिक असि फोमगी थोरमदा सोरा खुंगंग मक्ता लैबा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर सोरादा खुंगंगी यामलबा मियाम अमदी अथोइबा मिथुंगन कयागा लोइनना माइ पाकना पांगथोखी ngasi gi लाइरिक फोंबगी थोरम अदुदा चीफ गेस्ट ओइना
Director Center for Meitei-Pangal Cultural Studies Manipur gi Dr. Rahizuddin Sheikh Dolai Pabam Special Guest oina former Secretary Readers Union Manipur Imphal ki SM Sheikh Loinana Secretary History Society Kaksing gi P Rahendra Singh Thoram gi President oina MD Nazimuddin Chairman Sora Village Authority former Upadaksha Kaksing amadi Guest of Honor gi Sing Loinana Mapung Pana Pangthoki Thoram gi Mithunglen Singna Mathang Manau Naina Tongan Tongan ba Mamal Yamlu Wafam Sing Thamki Leikidraba Oza Satarna Sora Kun Gidamak Tauramba Thabak Thoram Singsu Pukatuna Thagatpa Pongdoki Hairi Sora Hairi Bakul Asina Horakpadagi Amade Huzik Pauba gi oina wari yauriba Lairik Sora asi Santi Hotel Sora Bazarda Phangani Hairi Panbayai Nasigi Lairik Fongba Thogi Thoramda Sora Village Authority and Pana Memorial Trust Sorana Mapung oina Sinkibane Oda Abdul Sahar Kundan IBM Lairik asi Maru oina Sora Nuti Damukadi Ya Maru oiba yang documentation na picture laba ado ba archives sa lehuro laba dari ako kitne maramado na masisu na siginomit International Museum Day asiginomit sila hombuk jaba majli kada pangdawasi nomit asigi significance ado mapunghaba amani aidana mayamda aijari Research Club Manipur University amadi Manipur University Student Union 2024-25 na Mapal Imphal ga kusam naduna National Media and Manipur Mayhem haina mingthonba lairiki maramda book discussion program ama pangthokre Department of Art Science Manipur University Senate Hall da pangthokhiba thoram aduda Manipur da thokliba crisis asida media coverage ki maram da kupna nainaki Pangthokiba thoram aduda MP Dr. 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 Principal Investigator CSSS JNU Retired IAS RK Nimai Panelist oina Special Center for the Study of Northeast India JNU gi Assistant Professor Dr. G. Amarjit Sharma The Frontier Manipur gi Editor in Chief Dhiren A. Sadokpam Department of Mass Communication Manipur University gi Assistant Professor Dr. Natasha Elangbam Imphal Free Press Keep Editor Irengbam Arun Nasar Yaki Eastern Sonai Serviceman Welfare Association Bantabrapur Kasarna Sinduna Operation Sindur Mai Fakhibada Tiranga Yatra Bike Rally ama Bantarapur gi mafam sinba thungna satkre ngasigi bike rally aduda bike marfu lomna saruk yaki bike rally adu ek Serviceman Welfare Association President Abungo Tombi Singha S Manager URDS President Hais Bimol Singha Nongthang Leima President Naurem Sunilan Singha Social Activist K Asni Singha Galoina ex Army marfu dara romna saruk yaki ngasigi tharumgi Matangda ex Serviceman Welfare Association President Abungo Tombi Singhana haikibada India amadi Pakistan ga tawnakiba landa Operation Sindurda charu yakiba amadi mai pakiba adubu thagatpa phongdokpa oina bike rally adu pangthokpani adubu lan aduda kana macha mapuroiba kaina khiba adugidamak nungaitaba fawi haiba wafamsu phongdokhi Manipur Police na Kaksing District ki Palen Police Station gate tagi lona yadaba mongda siechang shudana lalonaba honaramba malem gi kaithenda lupa lakh 53 lomgi oigadaba pick-up feeder saf fagat pangam frei hairi pick-up feeder chef adu Myanmar da yonaba honaramba mioi adu Technopol District ki More Ward number 5 ki Muslim Nagar Laibuk Laikai dagi MD Sarifuddin Sahi Kunmari ni hairi Manipur Police na plastic borada halamba pick-up feeder chef lising humdani thoi adu chawrakna kilogram cham gani fin thoi romgi oigani hairi District Football Association DFA Thobal gi mieng makhada Mongal Foundation Maipapi Organization Committee na City Club ka khusam naraga sindona mamang thagi
एप्रिल की तांग कुंतरेट की टीम कुंथ्रा निथोइना ग्रुप निफान थोना खाइदोक्तुना हैरोक पाटू लिटान मखोंदा लेबा सिटी क्लब की प्लेग्राउंड चथरखिबा अहुम सुबह मैपाकपी मेमोरियल ट्रॉफी 2025 9 एसाइड स्टेट लेवल मेंस ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakibada मैच 7 स्टार हैरोकना MFCC वांगजिंगबू गोल अमा शिनोदा माइथिबा पीखरे अमदी खुराई FC ना इंडिवोर FC वांगजिंगबू गोल अमा शिनोदा माइथिबा पीखी डिस्ट्रिक्ट कांग एसोसिएशन जिरीबाम सिंदन दिबोंग खुनौ की कम्युनिटी हॉल कांकुट तरा सरुक यादुना सानरिबा अहानबा चिंगाम पारी पुरी एंड इसिल इनाउ निंगसिंग मेंस कांग टूर्नामेंट 2025 की ngasi sanakhiba ani shuba semi final match ta 𝐶𝐸 na kasar kankut kasar bu panjan tara manga tara marida maithiba piduna 𝐶𝐸 na final changkhre लालिबा टांग कुनगी नुंथिल पुंग अमा ताबा मतमदा अहुम सुबह पोजीशन की दमा कसर कांकुट कसर का MITL जिरीबामगा सानगनी फाइनल मैच ना लालिबा टांग कुन माथोइगी नुंथिल पुंग अमा ताबा मतमदा LEC बाबूपुरागा 𝐶𝐸 गा सानरगनी निंगसिंगबा याई टूर्नामेंट असि जिरीबामगी दिबोंग खुनौदा लैबा चिंगाम कोमलाकांत सिंहागी इमुंग मनुंगना कच्चबा कांग टूर्नामेंट हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक अन्न पिजरी इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट तगी इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट अमदि थौबाल डिस्ट्रिक्ट तगी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना तोंगान तोंगान बा लोना थिंख्रबा लालोलो सिंगी केडर मरी फारे हाइरे मदी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना थिबहुम की थबक सथबदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की कुंगी सेतपुर दगी खुलाई कया फागत पंगमख्रे हाइरे रोइबदा अमुखना नोटिस विंडो की मणिपुर मिंग टाइब पुनोपु कोनोन खुरमजरी अहानबा खामाइखे युमना कौरे 9 men's aside open state level football tournament 2025 हौखिबा अप्रैल की तांग 19 दगी यामना मपुंग फावा टूर्नामेंट अमा ओइना सुगनु SC की ऑनरेबल MLA के रंजितना इनिशिएटिव लौदना सुगनु अमदि सेरौदा लैबा नहारोल सिंग खुसमनरगा हाइबा टूर्नामेंट असे टीम कुन्ना सरुक यादुना पांगथोक्तुना लाकली लाखदोरिबा मे की तांग 15 असिदा हाइबा टूर्नामेंट असिगी फाइनल मैच अमदि क्लोजिंग सेरेमनी पांगथोक जरगनी हाइरिबा फाइनल मैच असिदा यामना नुंगाइजरिबदि इरमदम असिदा खुंदामिनरिबा इफ्रुपचा यलौमी अखोइगी यामना फजबा सकलोना म उबा फंगदोरि हाइरिबा क्लोजिंग सेरेमनी असिदा मणिपुर की सकनाइरबा आर्टिस्ट कया अमा मकोइगी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कया अमसु सिंजलांगजरी अखोइ पुन्ना सरुक यामिनसे पुनमपु खुरुमजरी अहानबा खामाइकै फर्स्ट 9 men's aside state level open state level football tournament asigi closing ceremony lakliba tang 18 asida iramdam sigi saknai actors kya amasu lakchagani loinana artisting myam amagi entertainment program amaga loinana asigumba closing ceremony asi myam phomda khusinajagani hariba asigumba closing ceremony asibu iracha kya na lengbidaktuna asigumba numit asibu pung phaba thoramam ohenbiu haiduna agi maikedesu nolokchari actual soidan lakchagani ekoi myam punna asumlaba closing ceremony asibu saruk yaminasi numit aduda tongan tongan ba khoi lamdam sigi artist kaya laktuna entertainment program kaya amsu thamjari masida mayam punna enjoy chu tongminasi haina su haijari sugnu public ground na pangthokadoriba final match asigi sagona mo oigadoribadi hanagadoriba team mani si Chero FC amadi KAFC Chandel ani gi match asini loinana closing ceremony da
tongan ba entertainment program myam ama so hapsari improve cha khuding mangna mapung oina tingadori ba final match amadi closing ceremony asida iram damasida leibiri ba irecha khwai pumna mangna sugnu public ground langbirak closing ceremony ki thoramase apun magi saktam amaga loina na unminna na sia wa pham se thamjari ima leibak na yai phare I ming Harsita Thodam, a Langjinga Joba Awang Lekai the Guinea, Hodri, room stuff, Harsia, Tamzari, Aina Doctor or Nishibagi, Toman, Masus Harna, Bio Padan Tapiba, Adoba, Bio the Hena, Kangimba, Yam for Kangiba, Aduna so Oiki. Junior singing the Matasu, Bio Gidi, Targokan is the best and whole of Manipur. I ming Shabira Begum. I got up at the may like I dig class 11, 12, animal the Sargopin, the tummy edition of the Sargopin do. Yam present a diagram based Torogatapi, do not with a memory retained over them, Mating Pang. I ming Tripazita Laisham, I Kasham Tong, Maningong Jam like I dig, Mark Wang up, need second burnum Kibase, Sargopin gets over credit name, Heisening it. Need use a pre-medical preparation toning ba, Mahiro Singidama, Yam Nanungaidaba, Amadikana Rabapau, by Sampa Lemagam Lekai, lane number 2 the Leba, need biology ga, need exam with a pre-medical preparation coaching Tawagani, Sahi couldn't need exam that my park pagi Mahiro Masing Yamba Kaknatana. Score 360 gi manungda 360 maphanganbangamba coaching institute asida join toksinduna piriba kanabasing lobiu NTA gi prescription gi matung ina piriba biology gi syllabus NCERT gi line by line explanation previous year question analysis na tinbagi khudongchaba sing lobiu maming leiraba biology gi oza gopenga kopna nainabagi khudongchaba si lobiu Ayuk nungtil ani khaidoptuna batch ani tawgadoriba coaching gi form thaba megi tarik manga dagi haujaragani loinana form thajen bagi last date na megi tarik 3 oiragani The Happiness Program is a program for success, peace, and strength. If we attend to our breath, our whole system gets rejuvenated. Manipulating the breathing, you can change the emotions. Caesar Hospitals na keyhole surgery pangthorakpa chahi 18 mapung pharakpa kumonga mari leinana me tha manungda keyhole surgery da 10% mari leinaba investigation singda 15% amasung general ward bed charges da 20% discount phangbigani akupa marol pizariba mobile number natraga Caesar Hospitals tagi phangbigani NIELIT Imphal Akampad Lakliba Session 2025-26 ki oina admission hojare. Courses offered are MTech CSE in AI, MCA, MSc IT, MSc Bioinformatics, BCA, BSc Computer Science, Diploma in Computer Science and Engineering DCSE, Diploma in Electronics and Communication Engineering DECE, PGDCA, O-Level IT and CHMT. Courses singasigi apply to the last date na 20 May 2025 to oigani. Schedule caste amadi schedule drive students ki oina free course oijagani. Screen the pijariba QR code natraga link asida natraga 8132062261 da ngashima contact tobiratuna kanaba shingasi lobiho. Uzbekistan ki Fergana city dani high city city laiba government ki medical college amani
Fagana Institute of Public Health. Have a college ki magi main campus ni sina taba tongan ba campus mayam amasu lady have tare magi hospitals mayam ama lay ado magi sigi main campus se mayam meeting taminazi masi government college ni more than 1000 student of se like tami ado ko manipur gi oina batch ani have tare ahan ba batch ani koi Fagana Institute of Public Health lay first year student amadi second year student mayam ama masi tongan hostel singa layraga mahiru ke ama like tami manung sida kai ke features of the opportunity lay young minds there. iconic amadi historical traveler mo ikiba Ibn Battuta magi travels of Ibn Battuta the magnificent city of the world hairamba Samarkand have city to the hojik si yam ingi -2°C ni hojik equally base the mafam sina yam na mukai historic oiba yam significant oidesina kai no hakanda Central Asia gi quite ihan han ni khathiba medical university adugi mamang to the koi lebseri base ma'am interview Samarkand State Medical University first of all mamang sakiba university makami haribi university sida mayam video features sida mango uri base haribi khumsi the Samarkand habs fazaba magi lens features landscape aduga haribi khumsi gi oiba mayam fazaba gi adu yam phawgi popular oiba gi yam reason khara lai ahamada world gi quite maming chatpa conquerors gi manungda amu oiba Amir Timur gi capital se Samarkand sida oigi masigi matakta mafam sida yamna magnificent oiba iconic monument mayam ka 14th century matamda semkhalappa monument mayam ka asisu lengdana stain to ga lei haribo monument sing sing manunda Registan habasi panbe Registan ji gi model lo ga haibi university le nei base Registan ji theology gi university ama adigi then Islamic theology gi university ama then philosophy gi university ama almost modern science gi university ama ahum bakse mamai ahum sida lei sumaina lei adugi mawung lorga mafam sida nigatpane sigi university gi campus aduga hariba mafam si aduga matik phajaba haitare masida makha kaya gi lei myam masale aduga city itself se adumna lakiyagadi adumna udoi se garden nam dum meba but house city winter season ni aduga minus ta chatpa house degree se aduna house ti lei na sate khara sate ko adu house hariba mafam se ma explore to minazi aduga house lei ba aino actually university se university mo bidani na finally public university se manunda amasu ko top university mani Ivy University is not just to be Uzbekistan ki doctors student ko na malay ni tunga don country sin degi mafum sida medical tambalai PG courses sing amadi MBBS courses sing tambalai mang is students me amadi Pakistan India Turkey Iran ton country me amadi mafum sida medical tambalai ko adu na tana India ke manu degi ko north tegi bhairoi me amu mafum sida medical tamni even manipur su bhairoi me kayama mafum sida medical tamni aduna mafum se nuai ba yam phajaba mafum aduga yam historic oiba adu mafum mu oi mafum sida like tambagi ton nuai ba mau me amu legini I have explored to minazi masida nataba university sing manu from facilities me am magi hostel ki features adigi sida opportunities me am do yam chat me am interviews
degree certificate baccalaureate 1930 Terrorist Institute Institute Sarmagandavan Institute muy handwritten singi kai irambasi laiki dari tiran infrastructure yang baik. Ada mungkin syllabus medical council of India ka su yang session na bahai tarik. Community medicine jaga nak work to roga. That program. Where from? Basically from India was part of it. So do you know Manipur?